फकिराग्राम कलेजनि गोदानै थिसनजानाय गोरायुंखौ बरायनाय हाबाफारि जालाङो। क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्राम कलेजाव गोदानै प्रिन्सिपाल महरै थिसनजानाय डक्टर मनज कुमार ब्रह्मखौ फकिराग्राम कलेजनि फारसेनिफ्राय बरायनाय जायो। गोदान प्रिन्सिपाल डक्टर मनज कुमार ब्रह्म बिथांखौ बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार बाबुलाल आहुजाया नुजाथियो। बिथांजों लोगोसे फकिराग्राम कलेजनि गोदान प्रिन्सिपाल डक्टर मनज कुमार ब्रह्म, बारग' गोरायुं एबा एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर सानमिया आहमेद, कलेज सामलाय आफादनि आफादगिरि कृष्ण चन्द्र नाथ, फकिराग्राम कलेजनि गायसनगिरि गोरायुं प्रशान्त कुमार साहाराय, फकिराग्राम कलेज सामलाय आफादनि बारग' आफादगिरिफोर फारियै सन्तला बसुमतारी, परमेश्वर ब्रह्म, SYG कलेजनि गोरायुं डक्टर हाकिम आली प्रामाणिक, शक्ति आश्रम जौमा आरो भकेशनेल फरायसालिनि गोरायुं लक्ष्मण चन्द्र दास, फकिराग्राम जौमा फरायसालिनि गोरायुं सुभाष चन्द्र देबनाथ, फकिराग्राम भेटेरिनारिनि डाक्टर H आली, फकिराग्राम नोगोर आफादनि मासिगिरि सुरेन्द्र कुमार शर्मामोनजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं हाबाफारि बायदियै गोदान प्रिन्सिपाल डक्टर मनज कुमार ब्रह्म बिथांखौ आर'नाइ, गुफुर फालि, कफ्रि खराइ बायदि होना मान होनानै बरायो BTCनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। Fakiragram College, it is having almost all the facilities which any national institute contains. The college is well supported by the BTC and Assam government, and I am happy to see the vision by which this college is being developed under the leadership of Shri Pramod Bodoji. And I'm sure that this college will start science faculty also under the principalship of Shri Manoj Kumar Brahma, who has recently joined as new principal, regular principal in this institute. And I'm sure that the students of this institution will get very better opportunities, will get good opportunities in their life, and they will prosper because the level of teaching is very good in this institute, and with full satisfaction I am going from this institute. Thank you very much. Very happy that I am taking over this search as a principal of Fokiragram College, and today Abhinandan অনুষ্ঠান organized by the Fokiragram College governing body and the faculty members. I am very glad that I am happy that such a support and respect I never forget it. I'll try to give my best for the student and society and development of this college, and I shall in such a support I shall try to introduce the science stream in our college, because it is already initiated by the government of Assam, and our science stream proposal is already submitted to the government of Assam for creation of post. I will request to the BTC authority and higher education government of Assam for introduce the said stream. So thank you. ফকিরাগ্রাম কলেজৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন। ইমান দিনলৈকে ফকিৰাগ্ৰাম কলেজত ৰেগুলাৰ প্ৰিন্সিপাল নাছিলে, কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ বড়ো লেংগুৱেজ, তো তেখেতক এপইণ্ট কৰা হৈছে ৰেগুলাৰ প্ৰফেচাৰ হিচাপে, প্ৰিন্সিপাল হিচাপে। তো সেইকাৰণে মই আজিও সঁচাকৈ ভাল পালোঁ যে আজি তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ফকিৰাগ্ৰাম কলেজ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰান কৰিব। যিমান ফেকাল্টি আছে, প্ৰফেচাৰ আছে, টিচাৰ্ছ আছে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশেৰে টিচিং কৰিব আৰু ষ্টুডেণ্টসকলক উৎসাহ পাব। আৰু যিবিলাক আমাৰ মেম্বাৰ আছে, GMDC মেম্বাৰ আছে, সকলোৱে খুব আনন্দ উপভোগ কৰিছে এইটোৰ কাৰণে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা আহ্বান দিব নেকি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আহ্বান সেইটোৱেই যে মই অলৰেডি ভাষণত ক'লোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো স্ক'প পাইছে, ধুনীয়াকৈ নতুন যি স্ক'প পাইছে, এই স্ক'পবিলাক আগতে নাছিলে। নতুনকৈ যিবিলাক সুবিধা পাইছে চৰকাৰৰ পৰা, আজি ধুনীয়া বিল্ডিং পাইছে, আজি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে নিযুত মাইনা ছোৱালীসকলে প্ৰত্যেক মাহেকীয়া টকা পাইছে। আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ জ্ঞান চৰাং এটা আঁচনিৰ যোগেদি ষ্টুডেণ্টবিলাকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা হৈছে। ভাল কোৱালিটি প্ৰফেচাৰ আহিছে, টিচাৰ্ছ আহিছে, ফেকাল্টি আহিছে,
তো মই সেইটোৱে আহ্বান কৰিম যে তেখেতসকলে এই সুযোগটো ল'ব লাগে, সুবিধাটো ল'ব লাগে আৰু অহা দিনত নিজকে ভাল মানুহ কৰাৰ লগে লগে ভাল এজন ডেজিগনেটেড ব্যক্তি হ'ব লাগে।